My name is Paolo Cremona, and I work for the Mosaic Art and Sound in London. Our company is develop a European project, and we are here for the new, very exciting project. Jeg hedder Margit, jeg er fra Danmark, fra en organisation, der hedder MHT Consult, og vi arbejder blandt andet med interkulturalitet og inklusion, og vi er rigtig glade for at kunne være med. Så det ser vi frem til, at vi skal lave her i de næste 2 år i det her projekt, sammen med nogle spændende samarbejdspartnere fra andre europæiske lande. Hvad skal jeg sige mere? Dzień dobry, nazywam się Adam Gogacz, jestem ze Społecznej Akademii Nauk z Polski. Jestem w tym projekcie, z czego bardzo się cieszę, dlatego że ten projekt pozwala na profilaktykę przemocy w szkole i daje przede wszystkim narzędzia nauczycielom, bardzo praktyczne, a tego zawsze potrzebują najbardziej. Also ich bin die Beate Bender-Feldig, ich arbeite beim Thüringer Volkshochschulverband. Wir sind die Koordinatoren des Projektes Stronger Children 2. Der Thüringer Volkshochschulverband ist die Landesorganisation der 23 Thüringer Volkshochschulen. Hola, mi nombre es Ferran Calvo, soy el representante de la asociación Baobab y estoy muy interesado en el desarrollo de este proyecto que tiene como objetivo el desarrollo de actividades de prevención del bullying en las escuelas. Hallo, ich bin Manuela Peter, ich bin Sozialpädagogin an der Duolingo Ganztagsschule hier in Jena und ich unterstütze quasi das Projekt mit meiner Praxiserfahrung aus der Grundschule. Som Štefan Zábojník zo školy Pelikán. Začali sme pracovať na projekte Stronger Children, Less Violence s poradovým číslom 2. Je to projekt, ktorého cieľom je vybaviť učiteľov základných a materských škôl kompetenciami na to, aby dokázali predchádzať nežiadúcim sociálnym javom vo svojich triedách.